U društvu sam posljednjeg našeg predavača Ivan Brezak-Brkan, Netokracija, Infobip i zanimljivo predavanje. O čemu je točno bilo riječ, odnosno koji su nekako najvažnije ili najzanimljivije činjenice koje bi ovako trebalo memorirati i upamtiti? Pa zapravo govorio sam o tome što developeri cijene kad je u pitanju marketing, komunikacija, kako žele da im se obraća jer su dosta, ajmo reći, zahtjevna publika, ali zapravo ono što je bitno da znaju što žele. U tom nekom pogledu zapravo smo napravili istraživanje prije 2 mjeseca na Netokraciji u suradnji sa Inspo Consultingom o tome što developeri žele od svojih poslodavaca, znači neki benefiti i tako dalje. Ono što mislim da je ključno je da sad neko vrijeme u IT industriji kada u biti developeri žele sigurnost. Žele znati kakvi su im neki osnovni uvjeti, žele znati da li imaju mogućnost recimo remote rada i tako dalje, ali što je zanimljivo je vidjeti koji su im kanali komunikacije. Znači od Reddita, od nekih formata isto medijskih koji su netipični možda za većinu korisnika i to je jednostavno bilo tko radi kampanju, bilo employer branding kampanju, bilo direktno radi u firmi sa developerima kao kupcima, treba znati da bi uspješno prema njima komunicirao. Znači nekako uspostaviti te činjenice odnosi developera i marketingaša. Tako je, jednostavno mislim da u dosta slučajeva se u marketingu i medijima bojimo developera jer imaju vrlo čvrst stav, ali mislim da nema potrebe za time, jednostavno specifični su koji bilo koja publika, samo ih treba razumjeti, dovoljno s njima komunicirati i mislim da će sve dobro proći. Uistinu i šaroliko društvo, zanimljivi predavači, zanimljiva predavanja, onako narodski što se kaže stvarno za svakoga po nešto. Kako vam je ove godine? Pa super mi je i ono što mi je drago je zapravo što je format tako efikasan. Znači ono 10 minuta, znači ko na ono YouTube Shortsu, TikToku ili nečega, mislim da je dovoljno prostora da se dosta to kaže, ali opet suzi da ne gubite vrijeme. Ni kao predavač, ni kao publika, a mislim da je to zapravo neku ruku i ono najbolje. Sam čekam još da sljedeće godine samo onak flipaju sa stage i to će biti najbolji dio. Super, hvala puno i dobro za. Hvala lijepa.